Monas hermanoy kuseriku y hatunmanta porque kay Dios palabran sapa día, sapa tuta, sapa guata, sapa quilla, sapa semana acompañariwanchis noanchis paita suyarinanchikpaj yahnillatata runasta prepararinanchikpaj paikuti monampaj monas hermanoy runata Dios wasima posanchis chayqa y alma gananchis que mundo pichega para siempre gananchis. Unas hermanoy ajinata ni español pajmazerizo maipichos que elección parlariwanchis nirwanchis hata el pecado en la iglesia. Y mainatata hucha iglesia okumayay mangri. Tal vez ajinata porikusuma, pero kaypi kay iglesia Corintio nisqapi maipichos ashka runa huchata munakusqanku, inclusive hermanos mismo huchamanta hapikusqanku, huchata hatunchasqanku. Kay iglesia de Corintio nisqama maipichos huchaqa yaykumusqa, yahnillatata kay tiempoqa huchaqa yaykumun iglesia ukhuma, inclusive wasinchis ukhuma. Tukuy ladopi huchaqa kasan, huchaqa sumaq k'ancharin, huchaqa manchay k'achitupis kanmajina, pero tukuy ninqa waqay, nanay sufrimiento. Ichari, ajinata nispakunañawpaj masrisun maypichos nirillawanchiktaq el pecado consentido. Kaypaj ñawirisun 1 Corintios hatuntaqaynin pishqa huch'uytaqaynin niriwanchis nata. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. Kaypi apóstol Pablo nirisan gankuna hermanos Corintiumanta, gankuna tranquilulla karisanquilles jawari kahina hucha iglesia okupit imporisan huchaga hatun gankunata mana imaninkicheschu. Kay verso 2 pinirwaincha nata. Y de esto os sentís orgullosos, kay mantas siente kunkicheschu orgullosos kay huchamantaga. ¿No habéis más bien lamentado de lo sucedido y habéis expulsado de entre vosotros al que hizo tal cosa? Mana iglesia okumanta más bien chay huchasapa runata mayrenchus huchata siga huchapi causasan mana arrepentikunchu mana chay huchan sagaita munanchu mana iglesia okumanta orjuashi chay runata porque chayqa contaminación de iglesia ma apamusan munas hermanoy kay Pablo tiempumpi kay huchaqa yaykumusqa iglesiama kay inmoralidadqa yaykumusqa iglesiama pero paykunaqa mana imanasankuchu. Tal vez manchikukanku, tal vez mana chay hermanuta pierdeyta munashukanku. A veces paykunapaqa hasta un valorniuq kasqa chay runa Dios manta disaqa. Entonces charayku kaypi apóstol Pablo qillqarimun nirin ahinata hermanos ni munakuywan parlanarikuychis. Mana haqay runa huchata saqayta munan chayqa entonces iglesiamanta orquychis. Chay consejo kasan. Kaypi charayku nisuma ahinata runa tumorniuq doctor nin kay runaqa tumorniuq kay doctor taq mana imananmanchu ch'inyakullanma mana willanmanchu tumorniuq kanki nispa kay runaqa lentamente wañupunqa kikillantan iglesianchi ukhupi pasan a veces noqanchayqa mana runataqa hermanuy kaypi pantasanki ninchikchu imaynatataq nisunma visitamunanchis tiyan visitamuspaqa recién oración wan niraj visitamos pa orakunay tiyan ninay tiyan Señor palabrasta guay kay hermanoyta yanapanaypaj kay hermanoy ama kay vida eternata pierdenanpaj guay palabrasta parlamunaypaj entonces ninay tiyan wasinma ninay tiyan hermanoy noqa anchata qanta munakuyki pero kaypi pantasanki imaynatataq kay huchata yanapaykima saqayta hermanoy kay mana kusachu deshonran Dios tatata familia ikita, okayta, hagayta deshonran, iglesianchikta deshonran. Ajinata nispa rinanchis tiyan, hermanunchitaqa salvasunma. Charayku doctor mana runama willan, gantu mordiuq kanki nispa chayqa, entonces runaqa wañunqa lentamente. Antes kusa kanma willanan, tratamientuta maskanan y kay runa salvakunan sanianan. Ajinallataq iglesianchik hupeqa mana noqanchis, willanchis, yanapanchis, pichus haqay huchapi chayta chayqa, entonces pronto chay runaqa para siempre wañunqa nihayqa hanaq pacha rikunanpaq. Haku kay ñawpaqmas riyallasuntaq maypichus niriwanchis nata noqanchikqa nin iglesia ukhupiqa nin mana huchata munakusunmanchu.
Huchasapa munakunanchis diyan, porque tukuy kanchis huchasapas. Tukuy kanchis debilidades niyo. Tukuy día ormarganchis. Munakuywan chay hermanunchikta parlaykunanchis tiyan. Ajinata nispa kunan hakuñawpaj mamay pichus nirillawanchiktaj erración del pecado. Kay piñawirisun kay Hebreos hatun tagaynin 12, huchuy tagaynin 6, niriwanchis ajinata. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todos el que recibe por hijo. Si soporta la disciplina, Dios os trata como a un hijo. Porque ¿qué hijo es aquel quien el Padre no disciplina? Kaypi Dios pas palabra niriwanchis, Dios munakusqanchis rayku nin disciplinawanchis. A veces kay huchanchis rayku ima desgraciama ormanchis. Tata wawanta munakunchayqa disciplinan, castigan. Imarayku porque mana wawan qhella kananta munanchu. Mana wawan suwa llulla kananta munanchu. Chayrayku tataqa wawantaqa disciplinan munakusqa rayku. Ikikllantataq Dios. Kaypi rikusunma Diospaq palabran niwanchis disciplinamanta. Iglesia ukupi igual disciplinanchis. Borranchis kay hermanos sutinta. Ima adulterioma, ima asesinatuma, ima suama, tukun kay hermano chayqa, entonces orjona iglesia manta. Porque kaypi Diospaq palabran 1 Corintios, tagaynin 5, huchuin tagaynin 13, ajnanirillawanchiktaj. Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Charayku kay disciplinaga mana venganzachu. No anchis munakusanchis rayku disciplinanchis. No hasta tiyan iskay wawasni. No amanchayta paykunata munakuni. Pero disciplinani. Imarayku, porque munani paykuna kay kawsaypi kasukuyniyuq kanankuta. Yasnillatataj kaypi nin disciplinaga nin mana venganzachu. Mana noqanchis vengakuyta munanchis hermanoman chayraykuchu disciplinanchis. Borranchis sutinta iglesiamanta. Noqanchis munanchis haqay hermano, hermana reflexionananta munanchis. Disciplinaga nin hatarirpachin espiritualmente nin ya imatata ruasani kay kawsayninwan ya cheqanchasa kay kawsayniyta. Chayrayku kaypi rikunchis kay junta de iglesia nisqa manchay munakuywan disciplinanantiyan. Borranantiyan sutinta iglesia manta. Chay hermanoga mana predicanmanchu, ñawpajmanta pacha y niuj carguta apanmanchu watata. Pero sin embargo, kay hermano kay watapi rikuchin cambiota, arrepentikun huchanmanta, rebautizakuyta atin, y esnata watijmanta pulpituma pasayta atin predicanma, y esnellatata hatuchis cargusta iglesia ukupi apaita atin. Porque pita juzganma pay arrepentikuña, cheganchaña kawsayninta chayri nipi. Chayrayku pichus disciplinasqa chayqa munasqa hermanoy visitamuychis. Astawan chay hermanoma tiempota dedicaychis o chay hermanama. Ama qonqarpaychischu pi iglesia ukupi disciplinasqa chayqa kanantiyan visitasqa astawan. Ajinata nispa kunanqa ñawrillasuntaj 1 Corintios hatun taqaynin phishqa huchuy taqaynin phishqa nirwanchis nata. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Kaypi apóstol Pablo nin huchasapaga nin entregayukun diabloma. Gan yuyakunki, gan adulteriuma ormanki, gan suakunki, gan kay t'urumanta yesumanta gorimanta yutasqasma gongorchakikusanki chayqa diabloma entregayukusanki. Claro, porque chayqa mana Dios ma agradanchu. Y chayrayku kaypi Diospas palabranqa niriwanchis, no anchejqa chay runastaqa nin salvamunanchis tiyan. Porque sapakuti noqanchis huchama ormanchis chayqa Jesuspas maquinma siga clavusta takasanchis. Noqanchis bautizakunchikña Señor manña entregakunchis. Musuq kawsayniyuq ñakanchis. Pero sin embargo tal vez que hay resentimiento, que hay odio, que hay ñawpaq kawsayninchis manaraspuni saqinchischu. Porque mana Jesús mas sapapagarin y sapatarde qonqorchakimanta risanchischu. Chayrayku a veces unaqa nin pay bautizasqañaqa imarayku sigue ahina kasanri. Munasqa hermanoy, mana cambio causayninchikpi, carácterninchikpi tiyan chayqa. Entonces,
astawan Jesús marinanchis tiyan. Kay piniriwanchis 1 Corintios atun tagainin 6 huchuy tagainin niwainchis ainata. Si alguno de vosotros tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar esa demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? Hagay Corintio iglesia ocupi cargallata nin que hay problemas hermanos pura. Paykunaganin hawama reita munaskanku maipichus kay abogadosma, maipichus kay runasma, mana creyentesma. Kaypi Dios palabra nisan iglesia ocupi problemas tiyan llega, iglesia ocupi arreglaychis gankuna pura munakuywan mana orgullo anchu. Chayta nirisawanchis Dios palabran. Kay problemas ninchikta hermanos pura arreglananchis tiyan. Pi ganta malta kawasungi, pi ratasungi chayga munakuywan wasin mari ni hermanoy imaraykutah kaypi gam pantarpanki nogawan. Hermanoy, Dios perdón ninta maskananchis tiyan. Dios perdonanawanchis tiyan y noganchis perdonanakuna hermanoy. Noga pantarpani chayga perdonaway. Entonces ajinata noganchis pura arreglanakunanchis tiyan problemas ninchikta. Munakuywan Cristupi gampa soygipi Cristo tiyan chayga munas hermanoy no creeni gampata hatun desewigi kanga problemas ta arreglanay. Mana Cristo tiyan kawsaynigipi solo iglesia ma ringi munasaygi rayku costumbre rayku chayga mana chay sentimiento kangachu. Más bien a lo contrario astawan chay piñakuy chay resentimiento chay rencilla kawsaynigipi kanga. Ajinata nispa munas hermanoy nirillawanchikta kaypi apóstol Pablo niriwanchis ama kay munduma reichischu problemas nigich arregla. Más bien iglesia ocupe arreglarikuychis. Mateo 18 nirillawanchikta pegawan huchichakun chayga nin riwasinma. Mateo 18 ta ñawillayta wasiykipi. Ajinata nispa kuna ñat tukuchinanchikpaqña nirillasunta ajinata templos del Espíritu Santo. Noqanchis nin rantisqa kanchis nin Jesús pa yawarninwan. Ni ima no anjis patacho ni kay Biblia, ni kay cuerpo, ni ima Jesús pa yawarninwan rantis akani. Cherayku kay 1 Corintios atuntagainin 6:19 ni vaincha enata. Ogankuna ignoranquichishu ni cuerpo iquechis cascanta templo del Espíritu Santo. Kay cuerpo ique templo del Espíritu Santo. Charayku mana ni alcohol, ni cigarro, ni kay kuchi aychas, ni kay pile aychas. Chayta mi kunchichu Levíticos 11 willariwanchis imaynatachus kay cuerponchista alimentarinanchis. Tal vez kunangan niwankima, pero pastor, kuchita Dios limpuchagña, maypita limpuchag nin. Pero kay visión tagan rikungi tal vez kay Pablo Manta o Pedro Manta, kay pega Dios mana limpuchag ninchu, sino ga parlasan Cornelio Manta. Echari, entonces chaypi ñawiri sumata kala chay capítulo ñawiri y chaypi hasta entenderin kaita, pero cuerpo llega templo Dios patacas, charayko mana contaminación manchu cuerpo chista. Munas hermano y charayko kaypi nin Jesús pas yawarnin rantiza canchis. Y en el yatatas kaypi ricurizumma, imaginatatas no anji huchamanta ay resumma únicamente José hina piensananchis tiyan. Kay José Egipto ya tama pasa carga. Y kay José manta hucha jamosga. Y José tasnisga imainatatas Dios nita karun chaymangri. Imainatatas Dios nita pantaymangri nispa aygaricosga únicamente. Ayna no anchipes aygananchis tiyan kay hucha manta. Charayku ayna llamanda no anchega vencesun. Mudas hermanoy. Usumas cristiano chukayta munanki. Uyariwa y kay 15 cosata. Primeramente, oracuy sapa pagarin. Sapa pagarin Dios pas palabranta ñawiri. Y chantata ujurunata, isquerunata, pacharunasta iglesia mapusamay. Oracunki, Dios pas palabranta ñawirinki. Nita runata pusamusanki, Dios pas huasin machayga, casillata gan nisanki cristiano kani nisanki ganya salvakuita munanki kanki egoísta. Mana ahina kanaygichu tiyan, más bien a lo contrario, runa mas niguita pusamunaigi tiyan Dios pa huasinma. Runada gananchis llega para siempre gananchis. Munas hermano y que tu cuchinanchi pa ahina nirisun el matrimonio
y la soltería o el solterío ni son mainata. Y mainata que hay casa, maipichos nin que iglesia corintiopi ni gan casado kanki, gan soltero kanki, gan makaita royatiwachu, gan mahagay royatiwachu. Ajina casa nin, entonces charego kaipi apóstol Pablo helgarillanta, ajinata nispa 1 Corintios 7:2 nin ajinata. Pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Maipichus nin que hariwarmi puñukunchi sheganin regalo Dios manda casga. Kay wawasta ruanaga regalo Dios manda casga, hermano. A veces, ay, chay chikamilla y chayga ninchis, mana chay chikamilla y casga regalo Dios manda. Pero hariwarmega puñukunangutian siempre maipichos casados kanku. Mana casado kanku chayga, mana puñunkumanchu chayga hatun hucha, hatun desgraciata apmonga kausayninma familianwan, casado warmiwan, casado hariwan puñunku chayga, mana paikuna casaraspa chayga hatun desgraciata apasanku familiankuma, wawasninkuma, matrimoniunkuma. Charayku jóvenes, mana casados kanku, puñullanku chayga, nira casaraspa chayga, también kausayninkuma hatuchis maldiciones tapasanku. Charayku kaypi apóstol Pablo nin ainata, casadas, casados, kankuna pura sumaqta kawsakuychis. Aynaniri llawanchikta kaypi, mana noqanchis sumaq caracterniyuq kanchis chayga, mana casaraynanchikchu tiya. Soltero qhipakuy, mana sumaqta caracterniykita apayachayta yachanki chayga, soltero qhipakuy. Imapaq casarankiri maqanakunaykipaqri, deshonrata Dios wasinman apamunki. Entonces, qan casarayta munanki chayga, qan mismo primeramente kusisa kawsakuy, mana qanqa niwaqchu casaraykuytawan chay kusisa kasa. Qanqa niraq casarasaspa kusisqaña kanayki tiyan. Entonces, munas hermanoy, hatunmanta kawsarikuy señorpi, qan casarayta munanki chayga, entonces caracteriykita sumaq cambiaré. Ama egoísta kaychu, nitas kaychu runa, warmi, orgulloso, sino manchay munakuywan moldeanakuychis qhari warmi. Chaymanta kay eleccionpis parlariwanchis, charayku munasqa hermanoy. Iglesia ukupega soltero servisunmanchu ari, casado servisunmanchu ari. Charayku kaypi apóstol Pablo niriwanchis, iglesia nin cuerpo hina, hawari. Nogaga iskay ñawisniyuq kani, iskay makisniyuq kani, iskay chakisniyuq kani, iskay pulmonisniyuq kani, iskay riñonesniyuq kani. Entonces, chayga cuerpo, pero kallantaq sonqollayuq kani, higadullayuq kani, simillayuq kani, pero cuerpo. Entonces, ajina iglesia ganin, casadospis, solterospis, servisunma, hatunmanta Diosta. Charayku kaypi apóstol Pablo, ajinata nirillawanchiktaj. Ama qhawanakuy iglesia ukhupi kananpaq. Tukuy hatun serviciota iglesiapi ruanchis. Ima hucha iglesia ukhupi kasanchayqa, oracionwan ayunay, pastor machimbay, ni pastor kay mana kusachu kasan, kaypi haqay hermanunchis pantasan, visitamuy. Ajina munakuywan nuqanchis apanakunchis chayqa, hermanuy, hatun kusikuy iglesia ukhupi kanqa. Iglesia chayqa mana dividikunqachu, más bien a lo contrario, tukuy predicaremos. Noqaqanta parlariyta munayki, tal vez qan kay video qhawarimusanki. Hermanoy, tukuy ima orgullo sonquykipi kasqanta orqoy. Pi imanisunki iglesia ukhupi chayqa, saqepuy Diospaq makinman, musuq kawsayniyuq kay. Astawan munakuywan iglesiata servikamuy, temprano iglesia machayay. Yihnallatataq runa masisniykima willarimuy, imatataq Cristo ruwarqa kawsayniykipi. Qan entregakunkiña Señor machayqa, kawsayniykiqa sapa día moldeasqa kanantiyan. Mana chay día orakunki chayqa, chay diaqa pierdesqa, chay diaqa imatapis parallanki, imatapis ruwallanki, pero chay día sumaqta encomiendakunki Dios machayqa, chay diaqa Espíritu Santo yanapasunqa sumaqta poreyta. Munas hermanoy, sigan huchapi kasanki chayqa, ni pastorma o ancianuma chimpay ni kay huchapi kasani. Borranoaykichikta munani iglesia manta.
Kay watapis reflexionayta munani. Kawsayniyta chiqanchayta munani. Y chiqanchay kawsayniykita. Qam Diospaq palabranta leenkiña, takinkiña Diosma, mana karonchakuwaqchu. Pero mana ima sumaq kawsayniykipi risanchayqa, sagay chay huchata. Chay huchaqa solamente desgraciata kawsayniykima, deshonrata iglesiaykima, familiaykima apamunqa. Munas hermanoy, ama wanwarpaychu, Jesuspaq yawarninwan rantisqa kanki. Ima huchapi kasanki chayqa, abandonay chay huchata, Cristoma riy, payqa kawsayniykita llimpuchanqa. Yaynata, tukuy songo hermanoy, Señorta servikamusun wawasninchikwan, familianchikwan, hermanosninchikwan, y tukuy contento kay kawsaypi karisun, yaynallatata Señorta suyarisun, maksninchikta aynata kichariytawan nispa Señor hamullaña, por favor, preparasani runasta, preparasani kani, preparasani familiayta, aynata nispa tukuy songo kawsarikosun. Munasqa hermanoy, qhipan lección kama. Hatuchis bendiciones rampaq y familiaykipaq.